Wetsona ko le bosupa mo phatleng primaneng ya tsatsi la MOSUPOLOGO SEDIMONTHOLE a tlhola gabedi kgaso ke ya Botswana tonight ya dikgang tsa nako ya bosupa di gasa ka tlhamalalo tota go tswa toropo kgolo ga borone ntse o kopana le nna Benson Phuthego makuri di tibulegela ka go leba ditlhogo puso e itama go atolosa le go nonotsa maitlamo a tirisano ya lefatshe la Botswana le mafatshe a se Fatshe a Botswana le China ipelela dingwaga tse di 50 tsa tirisano mmogo tsa thuto. Mo tsa metshameko le tsile tebogo a ga patlotla ya motshameki wa lefatshe yo ga isitseng ngwaga wa 2024. Ra mo lebogisa le tsile tebogo. Me yo ditolokollang ka pua di ata bidiwa Patricia Chobonyane. Wetso a re tsene mo dikganyeng. Tona ofisi ya Gatautona Remoeti Mohasa o tlotsa kopana le lekgotla la khuditamaga ya bobegedikgang la Media Institute of Southern Africa MISA Botswana chapter go tlhagogela tsela go tlhagolela tsela tomagano le tirisano mmogo ya puso le bobegedikgang ka kakaretso mo pusong e mpšha e itlamileng go nonotsha jalo bobegedikgang. Tona Mohasa o supile seabe sa bobegedikgang jotlhe le maitlamo a jone go direla dikeletso tsa setšhaba a ka ya gape seabe sa ditogamano le mealo kana melao e laolang bobegedikgang le le botlhokwa jalo jwa go itebaganya le tikologo e ba direlang mo go yone lephata le la ofisi ya Gatautona le role maikerabelo a makalana ka go harologana a karetsa bobegedikgang le kgaso mmogo le tshwana la National Broadcasting Board bokopano jo jwa Gatona le ba lekgotla la MISA butsile morago ga bokopano jwa gagwe le lekgotla la Editors Forum e le barulaganyi jalo ba dikgang me o solofetse go kopana gape le makgotla a mangwe kgwedi eno go betla jalo tsela mmogo le bobegedikgang jwa puso le jo bo ikemetseng ka kakaretso. I'm appealing to you le ba direla setšhaba ka go hasa dikgang ba re dumela gore you should do so independently gore re buisane mme kana se se teng ke gore we are here because we want to spread and enlarge the surface area e re tsang megopolo mo ene gore kgone gore direle setšhaba mme se se teng ba gaetso ke gore ya ka ne ke bua re ta go lona ka moa o edileng ebile re batla gore re tokagatse relationship between ourselves le lona. Rona we are not interested in dividing the media. We want to see you le tshwaragane gore mente wa gompieno so re ne re batla gore re prepare for this media gathering ya rona le lona ka di 16 we like them just for them to be there le lona le teng go bua ka dikgang tse di mababe ga dikgang. Or we used to have a media consultative council. Those are the issues that structures that we need to resuscitate. The Media Practitioners Association Act. Online publications, they are a big problem not only in Botswana but around the world. They are not regulated and they don't have any guidelines. So those are the issues that when we sit down, we will discuss what's the way forward, what are the solutions. And then we also maybe advocate for a media sustainability fund. Capacity building, media hello, Tona ofisi ya Gatautona Remoeti Mohasa re malapa miliyong ke dipula tsa beke e fetileng kwa toropong ya Francistown a tla thusiwa ka dijo le tse di tlhapa. Fa ba senyegetsweng ke matlo bone go tla lebelelwa tshenyo mme go bone gore go tla thuswa ka tsela e ntseng jang. Tona Mohasa o buile se mo phuthegong ya babegedikgang kwa Francistown ka tsatsi la tshipi. Terry Makweng wa bega. Ditshenyegelo tse di bakilweng ke pula ya beke e fetileng tse di akaretsang go rutologa ga mato mangwe le go senyega ga dithoto di gwethile puso go tsibogela seemo seo ka jana bangwe ba ne ba iphithela ba le mo legoeleleng. Tona wa ofisi ya Gatautona o tlhalositse fa ba amilweng ke dipula tseo ba tsweletse ka go thusiwa ka dijo le tse dingwe mme ba tla tswelela ba thusiwa ka dithuso tse di maleba. Malapa otlhe a leng gore ana amegile
ba ne ba hira kana ba ta hira dijo le tse di thapang malwapa a e leng gore ba ne ba ntshiwa ba iso go dijarateng tse di ka reng di bitsa di-safe house le bana ba bone ne ba hira ba ne ba tamelwa ka transport go ya ko sekweleng disaile di ne tsa dirisiwa tsa neelwa ba e leng gore mantu a bone a na a rutumologa gore ba kgone gore ba emisetse ga ne go nna a nne disanke di le teng dithare tsa ko Matter's Bay Stalekgosi le ditsela tse ne go nne di sa kgone gore batho di amilwe ke go waga dithare mo nakong ya gompieno seemo se boetse maemong motakase o ne ke bua ka gone metsi le dithaeletsano mo nakong ya gompieno di boetse mannong mantu a bonnese le one a setse a baakantswe mme le ga go ntse yalo maphata a tshwanang ko bo IHS Civic Center Nse House di santse di tshwanela ke gore di baakangwe ebile re kopa maphata a le maleba gore a dire mo go kgonalang gore mo nakong e bogego gore seemo se boele mannong. Tona o gateletse jalo gore maikaelelo ke go thusa ba ba amegileng e seng go ba fa tsotlhe tse ba ntseng ba di tlhoka gore maikaelelo ga se gore re togo le hase gothe mo e leng gore go le senyegetse maikaelelo ke go le thusa gore mo petsong e kana-kana e le ka thusiwa ka tsela e ntseng jang go na le gore se ka la kokonelwa ke petso e ya tholego nako e ne re le ga maloba ga re a kgona go bona malwapa otlhe ka ntata ya nako mme ne ra kopa molaodi gore a dire gore re kopane tsatsi eno le gore ba e leng gore ba ne ba amega le ene ba itshwaraganya le bone dikago tsa puso tse di neng di sentswe ke pula go tlhalosiwa fa di baakantswe mo nakong eno mme le motakase o boetse kwa o neng o kgaogile teng Terry Makgoeng BTV News Francistown Wetso lefatshe la China le tsweletse ka go ema nokeng lefatshe leno go tlhabologa ka go romela baithuti le go ba duelela dithuto go ithuta kwa lefatsheng la China. Maiteko a kgotswe ke tona wa mafatshe a sele Dr. Penyo Butale kwa moletlong wa go ipelela dingwaga tse di 50 tsa botsalano jwa mofuta o bontse bo le teng le go ipelela dingwaga tse dingwe tse di 15 tsa Botswana-China friendship. Moletlo o ne o tshwere jalo monotropo kgolo gaborone ka tsatsi la tshipi amogela molatlhegi wa bega Dikgang tsa ditirisanyo le botsalano magare ga lefatshe la Botswana le China di tswa ko ngwageng wa 1975 mme le mo nakong eno mafatshe o mabedi a tsweletse ka go akola maduo a botsalano jo mo dikganyeng di akaretsa thuto le ngwao mo ngwageng o tlang tirisanyo e tsena mo ngwageng wa bo 50 e ntse le teng. Partnership has spanned numerous sectors with China constantly supporting Botswana's development through sponsorship of our students to study. Botsalano jwa rona bo aname le mehama e farologanyeng. Lefatshe la China le thusa ditlhabololo tsa lefatshe la Botswana ka go rotloetsa banana ba lefatshe leno ka madi go ya go ithuta kwa China. Sengwe se se thusa mo ditlhabololong tsa rona le go rotloetsa go arogana ngwao. Sebaka se ba fa tshono ya go nna le botsipa le dikitso tse di tswelang lefatshe leno mosola. These opportunities allow them to gain valuable knowledge and skills that benefit our nation. At the Beijing summit of the Forum of China-Africa Cooperation in September this year, China and Botswana, we both announced that Kwa phuthegong e ne e tshwerwe kwa Beijing ka lwetse ngwaga o, China le Botswana ba supile gore ba na le tirisanyo ya ditogamano. Bobedi jo bo tla ipelela ngwaga tse di 50 tsa tirisanyo le botsalano ngwaga o tlang. Re tla tsa sebaka seo go garela katlego ya tirisanyo mmogo ya rona le go gatelela tshwaragano ya rona mo mehameng e harologanyeng. and to strengthen the practical cooperation in our views in different fields. Go diragadiwa ga mmino o farologaneng go supa dingwao tsa mafatshe o mabedi se e le jalo go rurifatsa fa Botswana le China ba tseelwa kwa godimo dingwao tsa mafatshe a bone. Today's performance is not just a culture presentation, but also a symbol of the deep friendship between the people of China and Botswana. Se ke sekao sa tshwaragano ya lefatshe la Botswana le China. Ka bodiragatsi bo re nna le tsholofelo ya gore batho ba mafatshe o mabedi ba itsane mo go tsa ngwao.
deeper understanding of each other's histories, rich culture, and vibrant traditions. Tona Butale a re puso e ntšha e ikemiseditse go nonotsha tirisanyo ya mafatshe o mabedi a go tla jalo lefatshe la China go tshwaragana le puso le go dira ka natla go thusa go aga Botswana o mošwa. Amogelang molatlhegi BTV News, Gaborone. Batshasa wa bina gare tswelela tona ofisi ya Gatautona Remoeti Mohasare puso e itamile go nonotsha tirisano ya lefatshe leno le mafatshe a sele go tsweledisa kamano ya lone mo dintlheng tse di farologaneng gore kgabagare lefatshe leno le batho ba lone ba atlege le gone go tlhabologa ka mokgwa o pharologano. Tona o boletse se mo dipuisanong tsa gagwe le baemedi ba mafatshe a Amerika, China, India le Russia mono Botswana ba baneng ba ile go ipega go go ene bosheng o tsidile onkabetse wa pega. Lahatsi la Botswana le tswa go loe le itsetsepetse ka maitama a gore o ise gawele ke ka mo puso e ntšha e tsweletseng ka go atolosa le go heta maitamo ao a go tiisa tirisano le mahatshe a sele se le go beta tsela e pharologano e ta rurihatsang ka tego e sa togeleng ope kwa morago. We have always had a good relationship with America. We'd like to see that continue. And it is my ardent hope and belief that we will do whatever is possible to make sure that it doesn't only stay the same, it gets better. In instances, you don't necessarily have to focus on assisting the government. What you need to do is you also have to support institutions that will also help keep the government in check. That is very important. And as long as you can build the solid foundations with or without a UDC government, then we'll know that Botswana has a future. We are on this path to rescue the nation, not to rescue UDC. So whatever it is that should be done to ensure that we build and solidify democracy in this country will be done. Baemedi ba mahatshe a sele mo Botswana ba eletsa go nonotsha botsalano le la Botswana mo mehameng ya dithabollo ya akaretsa thuto, botsogo, thabologo, dikitso le papadi ga mmogo le go inaakanya le tse dišwa tsa ka dirisanang nao le la Botswana. We intend to continue to partner on the basis of our shared values with a range of activities that we're involved with, whether that's helping in the health sector, whether it's looking at how we can help generate jobs, housing, alternative energies, and a variety of other activities. Over the past few decades, China has successfully, we gained the long-term social stability and also the high-speed development of the economy. And we are willing to share with our friends here, to share with you these knowledges, these experiences, and also even some fair stories. To commemorate 55 years of our diplomatic relations, and I believe that it could be not only a reason for some protocol activities, but also for some practical steps, maybe establishing of Botswana embassy in Moscow. Moscow, yes. No, we are with you. India is with you. Indian diaspora is in a great number here. They're already contributing in a very significant manner to the socio-economic component of this country. But I believe there is still a lot of potential that is untapped, especially in terms of investments, especially in terms of trade. Lahatsi la Botswana le nunuhile mo maitamong a go nna le seabe se se tseneletseng sa thabologo ya senela ruri e ka yone e nonotshang botsalano le tirisano mmogo le mahatshe go atolosa tswelelopele ya motia. O tshidile onkabetse Botswana Television, Gaborone. Me a ile go no tsubang segwana sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television primaneng ya tsatsi la mosupologo ga re tswelela. Puso e tla dirisa molao wa kgotla ya ditsheko wa Order 47 Rule number 2 go tsholola tshwetso e neng ya kganela go bolokela kwa CKGR ga ga repitseng ga o berekwe. Tona wa baatlhodi le ka go sešwa ya magolegwa Re Nelson Ramaotwana o rurifaditse seo a bolela fa phito e tla tswelela kgwedi eno le lesome kwa metsi a manong. Puso e na fenya kgatlhanong le borra ga o berekwe
mo kganyeng e baneng ba e lwela gore rra bone a ye go fitlha kwa tlholegang teng kwa lefelong la diphologolo la CKGR mme mo tatlhegelong eo borra ga o berekwe ba ile ba itunna banama ba tlogetse moswi ga o berekwe kwa setsidifatsing sebaka jalo sa dingwaga tse 3 na le khaisa le ka iphenda ra rona le 3 years mo moshare be le ta utuna no ba dirisa yone order 47 gormenta wa gago order 47 rule 2 e gore ya no re togela kana ra abandona the judgment ile gore ine e favora gormente ka gore go ne gona batho ba sekisana ene go sekisana bo rapitse le gormente gora ro winning ke re ro abandona ka ro ka abandona no le the loser of course go abandona o winning e gore ana stola ke diragatsa ka thuloye so ke sentse gore ano gore abe gormente a diragatsa yone order 47 rule 2 ya the rules of the high court go togela judgment yone ke gore go harologana le go segela go thuko gela thuko go tswa ile gore o no review kana no appeal le khotele le reno tshwetso ya no ene tsere ke le phatala gore kana ene dire re segela go thuko ya no ha ke gore ga ka togela tshwetso ile gore ene ke winne ha tsa ke diragatsa okay so ke se gore ana se ka ha molao in terms of order 47 rule 2 Madikolo University ya Botswana ka tshwaragana jalo le bana le sabe ba itamile go tswelela ba thusa batho ba ba tlhokileng lesego mo botshelong ba dira jalo ka lekgotla la bone la UB Foundation se le tselangwe ya go rotloetsa moa wa boutlo le botlhoko mo setšhabeng se gateletswe ke tona wa thuto e kgolwane Re Prince Maele kwa moletlong wa dijo tsa maitseboa wa lekgotla la UB Foundation bosheng mo notropokgolo Gaborone re filwe Motube o na le ko na Maele o lebogile lekgotla la UB ka maiteko a lone a go neela bao ba ba tlhokang ka jana se sengwe ka makalana a mangwe go tsa karolo mo go se ka kitshimologo ya bokamoso jo bo nametsang. The University of Botswana continues to prioritize initiatives that serve the less privileged in our communities. Lekgotla la UB Foundation le dira maiteko a mantle a go bona gore ba ba dikobodikhutshwane ba tlhokomelesega. Healthcare and social care. I encourage the University of Botswana and other tertiary institutions to continue playing meaningful role in transforming our society through imparting knowledge and skills as well as through their corporate social responsibilities. Mothusa mo kamela sekolo sa ithutelo ditiro Professor David Norris o a khotsa makalana a mangwe ka go farologana ka go thusa go tsisa pharologano gore lekalana le la atlege go supile fa se kgonne go thusa bontsi ja ba ba dikobodikhutshwane ebile bontsi bo kgonne go bona sebaka sa go tsweledisa dithuto tsa bone. There is a critical need to increase the cohort of our postgraduate students, which is masters and doctoral students, because these are the keys. Go tlhokwa fela thata go neela sebaka sa thuto mo go bao ba ba e tlhokang ka go thusa go tsholetsa itsholelo ya lefatshe. To support postgraduate scholarships. Consider supporting postgraduate education through scholarships. The many industry partners that are here recognize the importance of contributing towards postgraduate education. The foundation continues to support less privileged. Lekgotla le ira maiteko a nametsang fela thata ke ka mo bontsi bo kgonne go bona thuso e ba e tlhokang gore ba kgone go itirela mo botshelong. If the endowment fund grew to expectation, UBF donated 750,000 worth of assistive devices to less privileged. Lekalana le tla tswelela le netefatsa fa batho botlhe ka go farologana ba tla bona sebaka sa go tshela sentle ka jana se sa akaretsa kgolo le tlhabologo ya lefatshe. Re filwe Motube, BTV News, Gaborone. Re tswela dikgang tsa rona tona wa dikgaolo ngwao re ke Thalefile Motshegwa a re lephata leo le simolotse lenaneo la go fetola la go fa dikhansele dithata go tsamaisa merero ya dithabololo tsa mo go dikgaolong di sa tlamega go feta pele ka lephata a re go fa dikhansele dithata go ka thusa puso go fitlhelela maitlamo a tebelopele ya 2036. Re Motshegwa o na bua se jaaka a ne a rolela babega dikgang ka diphetogo ka diphetogo tse lephata di ikemiseditseng go di dira mo pusong e ntšha
ke o lebogile Radipotsane wa pega. Lephata la dikgaolo le ngwao le tarola la palamente ditsetana tse di buang ka go rolela dikhansele dithata tsa go itseela ditshwetso ka mananeo a dithabololo kgwedi eno ya Sedimonthole e rile a bua le babegadikgang tona Motshekgwa a thalosa ga go rolela dikhansele dithata go ka heosa dithabololo le go ga setšhaba lentswe ga go ta mo mererong ya puso. We seek to successfully implement the phase 1 of the decentralization policy. Decentralization is important in the sense that earlier when I was saying local government has mo lenaneong la go diragatsa legato la ntlha la go ga dikhansele dithata tsa go ikemela le go tsaya ditshwetso ba sa kwa lephateng. Lephata la dikgaolo le ngwao ke lone le itebagantse le matshelo a batho ko gae ke ka mo go le botlhokwa gore le kgone go thusa ka ditirelo go sena dikgoreletsi dipe. Economic issues of the people as they arise or as they see them. Ha ngwa ha re bua ra re ministry o simolola go tlhokomela motho hela ha santse gongwe ngwana a imilwe go ithella motho a setse gongwe modimo a go mo ipiletsa ke tiro ya rona se se ra gore sengwe le sengwe se e leng gore ra se dira le ministry, and this is what the minister was talking about ke gore sepe se re se dirang at the back of our minds re tshwanetse re itse gore re tshwere botshelo ja Motswana e dire ke bua le di-colleague mo ministering ke ba rekere invoice e one how now one day o sa e signa go ra gore you are denying somebody breath kana botshelo. This is who this ministry is. Phata le mo lenaneong la go oketsa dituelo tsa bagodi le go thabolola lenaneo la ipelegeng. Ta gakolola gore mangwe a maitamo a goromente ke gore ha o lebella the old age pension e be le gore go dirwa ditshekatsheko le tiragatso ya gore dingwaga di hokodiwe go tswa go 65 go ya go 60 me goromente ona itama gore yone old age pension e ta duelwa ko 1800 ko ne maitamo le maikaelelo a puso a leng gore ga heto me kana ga dirilo jalo gore now you engage at the ministry level now to practicalize and actualize these pledges. May they involve a number of processes. Lephata la dikgaolo le ngwao le ta dira dipatlisiso kwa dikhanseleng go bona se se bakang gore di se ka tsa hithella maitamo a tsone a go bereka ka nata go isa ditamelo kwa setšhabeng. Lephata le ta itsise setšhaba ka maduo a dipatlisiso tseo ka kgwedi ya Moranang 2025. ke o lebogela Radipotsane, Botswana Television, Gaborone. Mothusa tona wa lephata la botsogo re Lorenzo Keditsa re puso ikelela go thabolola selebego le seemo sa dikokelo le dikokelwana go rala lefatshe leno kwa borole kwa botsheka gore di nne mo seemong se se siametseng go ka tlamela setšhaba. Re Okeditse ona etetse kwa Serowe ga Mmabesi go lekola dikokelo go bona gore di mo seemong sefe le gona go ipua sentlwana le badiri ba botsogo go utlwa matshwenyego a bone. O kupile babereki ba botsogo go nama ba nunile dipelo ka mathe gore puso e baakanye seemo sa dikokelo mmogo le seemo sa bone sa tiro. A re ka jalo ba neng ba eme pele ka go hukeletsa mafelo kana mafulo a matalana. My first realization ke gone gore we have a lot of good people ba ileng gore ba batla go dira ba batla go deliver, but then a good re na le batho ba ikemiseditseng go bereka mme bontsi jwa bone go ne go supa ba kgobegile marapo dateng ya ka ha dilo ne di tlola ka teng mme puisano ya me le bone e ne ile go ba tlhalosetsa gore re na le maikaelelo a mašwa a re dumelang gore re ka kgona go ba thusa mme lebaka la gore ba bo ba kgobegile marapo ke gore seemo sa dikokelo tsa rona di leng mo go sone ga se nametse ba le demoralize ke gone gore o itlhelele gore ga gongwe our facilities are not up to standard. E tla be le hospital e leng gore state of the art but it's poorly maintained. Pego engwe ke reng dipalo tsa dikarata tsa bomang ba ba sa tsewang kwa diphateng la pereko le selegae di setse di tshwere palo ya 23,000 dikete di le 20 le boraro. Ka jalo Batswana ba gakololwa go tsaya bomang ba bone ka ele sone sesupo sa konokono se Motswana mongwe le mongwe a se tlhoka. Tona wa lephatheleo Major General Pius Mokgware o supile matshwenyego ao kwa Gabane fa na buisa puthego ya kgota ka tsatsi la mapeo tsatsi la matlhatso. Kana go kodisa o manyala o emela gore wa ta go kodisa o mang o tsonetse bo tlhahetse a ja ya batho ba 23,000 te bana ba ne ba fila di form o mang a dirwa ba kokana
a ko wa teng ba tshotse bo mang. Mogota mafatshe a sele tautona wa lefatshe la Amerika re Joe Biden o tla nna ene tautona wa ntlha wa lefatshe leo go etela lefatshe la Angola. Tautona Biden o tla etela lefatshe leo beke e tlang morago ga tswa kwa Cabo Verde. Loeto le ne le tshwanetse go ka bo le nnile ka Phalane mme ka lebaka la setswatswe se se neng se le mašetla sa go tswatswaila kwa Amerika leeto leo la tlosolosiwa. Go be go afa mafatshe o mabedi a ikemisetse go tiisa botsalano le bokopano jwa one. Loeto la ga tautona Joe Biden beke e kwa Angola le tla remelela mo dikganyeng di tshwana le go tiisa itshireletso ya kgaolo, go godisa itsholelo, go tokafatsa maranyane le go tiisa botsalano jwa kgaolo le lefatshe la Amerika. Together, the United States and Angola are working to address a full spectrum of Mmogo magatse a Amerika le Angola a berekela mo go rarabololeng dikgwetlho mo Aforika di akaretsa go tlhabolola dikago, go godisa itsholelo, go tla ka maranyane a mašwa le go tiisa kagiso le itshireletso. scientific cooperation, bolstering peace and security, strengthening food security. Baitseanape ba tlhalosa fa loeto le la ga Biden le le tlang mo malatsing a gagwe a bofelo mo setulong le se kgakela nna le maduo a magolo ka a dirile go le potlana go tiisa kgolaganyo ya lefatshe labo le kgaolo ya Aforika. I think coming as it does at the very Loeto le la malatsi a gawa a bofelo mo setulong le tla sa dira go lekane go tiisa botsalano jwa kgaolo ya Aforika le lefatshe la Amerika. in Africa, I think the visit will ring rather hollow. Loeto la ga Joe Biden le tla lefatshe la China le okeditse peeletso ya lone mo Aforika. China ke nngwe ya mafatshe a itsholelo e tileng e padisanang le la Amerika. Over the past 11 years, Chinese enterprises have participated in the construction and renovation of more than 10,000 kilometers of railways. Mo dingwageng tse 11 dikhamphane tsa China di tsere karolo mo go ageng diporo tsa sekgele tsa dikilomitara tse 10,000, ditsela tsa 100,000 le tse dingwe mo mafatsheng a Aforika a farologaneng. Of powered transmission and transformation lines, and 150,000 kilometers of backbone communication networks in various African countries. Gone jaana lefatshe la Amerika le berekela mo lenaneo la tlhabololo kwa Angola le le tla ralalang lefatshe leo go ya kwa maemelong a dikepe a kwa borwa bophirima. Lenaneo le tla lopa madi a ka tshwarang $3 million le go feta madi a tswang mo sepatšheng sa puso le makalana a ikemetseng. Laone le Gwale, BTV News. Wetso gare tsena mo go tsa metshameko morwarre Thato Kgosimore o go tshotse. Ke go utlwa sentle Benson Phuthego maatlametlo a modisa ke go di gorosa ke bidwa jalo Thato Kgosimore ke tla ka tsa metshameko tsa Botswana tonight motswetso madume pego go slowing setlhopha sa makawana a dingwaga tse di ka fatla se ga lesome le boroba bongwe sa four-headed goats ke sone bommampodi ba kgaisanyo ya Dirurubele Academy 3-on-3 basketball morago padimola sa Jeff Damas ka dintlha di le 21 go tse lesome maabane mono gaporone a rutla tshepo ke himile. Setlhopha seo sa four-headed goats se nnile le kgaisano entle morago ga go fapasa Fear of God ka dintlha di le 11 go di le borobongwe go fetela go makgaolakgang se simolotse motshameko se le mašetla se thiba tlhaselo nngwe le nngwe ya Demas sa tswelela ka go kgobokanya dintlha se netefatsa fa se nna le tshiamela go fenya motshameko. Setlhopha sa Demas sa leka matlhala a go boela mo motshameko mme ga retela jaaka four-headed goats e tsholetsa lebelo la motshameko go feta ka tse di tsididi ba fenya motshameko ka dintlha di le 21 go tse di le 10 go ikgapela 7,000 pula. Yeah, it was a very tough tournament. Started the group stage yesterday. E ne le kgaisano e dingala mme ne re ikemisetse go lwa ka tsotlhe. Re simolotse ka metshameko ya digongwana ka matlhatso. Kwa makgaolakganyeng tomagana ya yona e diretse tiro motlhofo jaaka re ne re dira ditlhago rotlhe go fenya motshameko. Barbecue chicken. So I knew we were going to win. It's kind of disheartening. Kana likely 500 pula registration fee was 500 and go thusa botlhoko jaaka re ikwerisitse ka 500 pula re ne re inetse mme a go tshwane re go ruile go makgaolakganyeng. Ha go tshwane re sa tsaya sepe number 2 is not bad even though go berekile but
they were the better team. Mo makgaolakganyeng a mangwe setlhopha sa magarejana a dingwaga tse di ka fa tlase ga 16 sa Elite Queens se fapile sa Elite Squad ka dintlha di le 14 go tse 5 e ntse e le mo go tsone tsa ba ka fa tlase ga dingwaga di le 16 tsa basimane. Setlhopha sa dirubele se feng sa Bembros ka dintlha di 9 go di le 4 mo motshamekong o ne o rotisa lete. It was really special to us because we had lost. Phenyo e hapegile jaaka re ntse re latlhegela mo dikgaisanong tse dingwe. Re ne re batla go tsaya serumo sa rona jaaka re le batshegetsi ba kgaisano. The tournament, especially because we're the host. I don't appreciate it because we worked very hard to get to the finals. Ga ke a itumelela tshameka rona jaaka re berekile ka thata go roko makgaolakganyeng. Ga gona yo batlang go fetsa mo maemong a I feel good about it, but it is what it is. Kgaisano e ya dirubele Academy 3-on-3 basketball e ne e tsene ke ditlhopha tsa makawana le magarejana a dingwaga tse di ka fa tlase ga 18 di le 32. Tshepo ke himile PTV Sport Gaborone. Fa re tswelela sekgantshwane sa monogae sa mabelo le tsile Tebogo o tlhophilwe motshameki yo ga isen mo lefatsheng ka bophara mo ngwageng wa 2024. Motabogi wa monogae Tebogo o dirile ditso kwa kabodietsele ya World Athletics 2024 maabane kwa NAKO ka go fiwa ditlotla tse 2 tsa maemo a kwa godimo tsa motshameki wa rre yo ga isitse mo lefatsheng ga mmogo le motshameki wa rre wa mabelo yo ga isitseng. Ditlotla tse di supa fa Tebogo a dirile bontle mo mabelong mo ngwageng wa 2024 jaaka a kgonne go gapa seetsele sa gauta kwa di-Olympiking kwa Paris mo lebelong la 200 meters gareng ga tse dingwe. Fa re tswelela le tlhogela mosepele wa setlhopha sa BDF Aiders Club ke ena a fentse motshameko wa di-darts mo letlhakoreng la borre la Monnaiteke go dikgaisanyong tsa darts tse di tshegetswang ngwaga le ngwaga e le ngwaga wa tsone wa bone mme di ne di tshwaretswe kwa Maung ka mafelo a beke. Mosepele yo e bileng gape e ne e le mookamedi wa kgaisanyo eo o ikgapetse 700 pula morago ga go nna mampudi wa kgaisanyo eo. Maretha ka Isara ka pego. Maemo a bobedi a kgaisano eo ya Monnaiteke a fentswe ke Shimanyana lebakeng yo lene a tswang kwa sehlopheng sa BDF a isa Gaborone. Re lebakeng ene o ikgapetse 600 pula fa maemo a boraro mo letlhakoreng le one a tserwe ke Jimmy Moshogo wa Warapa Dust Club go ikgapela 450 pula. Mo letlhakoreng la bomme la mosadi Itike Malebogo Chidubi wa setlhopha sa Golden Flies go tswa Tonota ke ena fentse maemo a ntha go ikgapela 600 pula. Alongwa Serota ke wa Letha Mosepele wa setlhopha sa Disabilities Dancing Club yo ena ikgapetseng 450 pula. Ame molaodi wa setlhopha sa Phalape Dance Club ene o ikgapetse 300 pula mo maemong a boraro. Mo letlhakoreng la di-doubles tsa borre le tlogela Mosepele le Simon Mokope ba setlhopha sa BDFA ba tsere maemo a ntha mme ba ikgapetse 600 pula. Ba sala morago ke Waza Karonda le Koketso Mawila ba Legends Stars Club go tswa kwa Maung mo maemong a bobedi mme ba ikgapetse 500 pula. Maemo a boraro a di-doubles a ile kwa go Phesi ba Gwasi le Morris Chikumba go tswa Jwaneng Dust Club le G3 Dust Club ba ikgapetseng 400 pula. Malebogo Chidubi le Esther Siwane ba Golden Flies bone ba fentse lethakorela di-doubles la bomme mme ba ikgapela 400 pula. Fa maemo a bobedi a phamotswe ke Boipelo Masimele le Poloka Bosekang ba dithopa tsa Phalape le Legends Stars Clubs ba bone ba ikgapetseng 300 pula. Maipelo Tom le Moabi o thapilwe go tswa Garrison Bosses le Phalape Dust Clubs bone ba ikgapetse 200 pula. Tota tournament e ne le thata. Re simolotse re ipaakanyetsa ka gore ke nngwe ya di-tournament tse ntse re leba BDFA re sa di wina ntse di winwa ke Police A e leng gore mo nakong ya gompieno ga ya ba kgona go tla mme ne ra ipaakanyetsa rona re itse gore e tla ka e le nngwe ya ba re tsenyang dingalo mo motshamekong wa didatseng. Nna re ntse re taka kwano re ta go tsenela competition ye mme ke tsile tota ke ipaakantse ke tsile go lwantwa le ga go ne go le thata tsatseng ne ke mo di-single ne go le thata mo e leng gore re ne re le 13 ra tsamaya re nokana jalo until ke ya go nna gold medalist. Tota ne re sologetse palo tse dintsi le di-category tse dintsi tsa bana le bogole tsa bana le tsa bagolo mo go teng veterans. Ntateng ya dikgwetlho tsa Mosepele di-category tse dingwe di a seka di a kgona go tla ka o itse bana ke batho ba ba apegwang bana le bogole le bone ke batho ba apegwang. Kgaisano ya monongwaga e ne e tseneletswe ke bomme ba le 13 le borre ba le 20 le bofera bongwe. Maretha ka Isara
BTV Sports Maung. Pego eo e re tlisa jalo kwa bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa nako ya bosupa a re re kopane kgante jana fale ka dikgang tsa nako ya boroba bongwe ka jana a re ikgate motlhale re lebetse ne di dikgwaga kwa pele. Puso e itlama go atolosa le go nonotsha maitlamo a tirisano ya lefatshe la Botswana le mafatshe a sea. Mafatshe a Botswana le China a ipelela dingwaga tse di 50 tsa tirisano mmogo mo go tsa thuto. Sekgantshwane sa mabelo le tsela tebogo a tlhophiwa motabogi yo ga isitseng lefatshe ka bophara mo ngwageng wa 2024. Wetsone di lekalo ga di a fela nako ke yone mabifi mme o se ka suta moragonyana mo metsunyane mebedi e meraro ke tla ke buisana jalo le ene tona wa tsa mafatshe a se le Dr. Penyo Butale go utlwa gore ba tsamaile yang ka ko kalantlheng la ditemane mme ka tsela itse yalo wetso ra go hela kwa go baya maemo a bosa go utlwa ka ra go hela tota go ba tepolo api go utlwa ka maemo a bosa ka gore go bollo re no metsi a nne kagiso. Bagaetso madume nka mogela ka seemo sa loapi nna ke khumo se se monaka maitseboeng ano maru a bonala mo mafelong a mantsi a lefatshe leno mme go santse go apogile mafelo mangwe a dikgalo tsa kgalaga ditšhobe ga mmogo le bokone jwa kgaolo a legare ka tsatsi la labedi re soletse gore go thibile ka bontlha bongwe mo mafelong otlhe a lefatshe leno mme ebile go na le kgonagalo ya diphefo tse di mašetla tse di tla amang mafelo a mantsi a lefatshe leno setšhaba se gakolola go ipabalela mo diphefong tse mo mosoro soletse re rutlatse go le bothito ko kgalaga ditšhobe ga mmogo le ko bokone botlhaba fa mafelo a mangwe a lefatshe leno gone re soletse re go ikutlatse go le mogote mme tla re mo tsamayng ya letsatsi go tla ikutlatsa go le mogote thata mo dikgalong tsa gantsi kgalagadi borwa nghabe tšhobe bokone jwa kgaolo a legare le bokone botlhaba ka selekanyo sa mogote mo gareng ga 36 go ko 38 fa ko borwa botlhaba kgatlheng kwene le borwa jwa kgaolo a legare gone re soletse mogote o feteletseng wa selekanyo sa 34 ka jalo setšhaba sa kola go ipabalela mo mogoteng wa nameng lefatshe leno ka bophara mme a re le ba tsatsi la boraro la labone re soletse kgonagalo a pula ya phefo le kgadima mo mafelong mangwe a dikgalo tsa borwa botlhaba kgatlheng kweneng go ikutlatsa go le mogote o feteletseng ka tsatsi la boraro ko gantsi le kgalagadi gone re soletse kgonagalo a pula ya phefo le kgadima mo mafelong mangwe ka tsatsi la boraro le labone mme go tla ikutlatsa go le mogote o feteletseng ko kgaolong ya kgalagadi ka tsatsi la boraro ko tšhobeleng gabe gone re soletse kgonagalo a pula ya phefo le kgadima mo mafelong mangwe ka tsatsi la labone go ikutlatsa go le mogote o feteletseng fa ko borwa jwa kgaolo a legare gone re soletse kgonagalo a pula ya phefo le kgadima ka tsatsi la boraro le labone go ikutlatsa go le mogote o feteletseng betso ne ke le tshwaretse go lekalo a ne boroko. Well, thank you so much for staying with us here on Botswana Tonight. The G7 approval to establish a second diamond certification node in Botswana not only solidifies the country's reputation as a responsible diamond production leader in the global stage, but also to reassure international diamond buyers about its integrity and ethical sourcing of diamonds. The Ministry for International Relations is poised to leverage this development to further strengthen relations with the G7 nations, other economic blocs around the globe. To discuss this, I'm joined in studio by International Relations Minister, Dr. Penyo Butale. Honorable, good evening and welcome to Botswana Television. Good evening and good evening to your viewers. You just arrived from Belgium